India Football Federation Dangshen Hakajing Palai Chongka ya ki arp sangut ki karteng jong ki player football wan mi khmat na karwi India Hakajing Yelekai under 17 kala penhe khmat penhe khmut jak chat pendriu khasi hadin balami pau ki karteng jong arngut ki samla khasi kata usamla manbha kupar malingyang pat usamla banlam kupar ranja kini ki arngut ki samla kilasha jet panjale kai na karwi India ha artli ki jingele kai paralok persha ya karwi Indonesia kakanhun yele kai football under 17 jong karwi India kinse shim benta ha kilempung yele kai SAFF under 17 championship kaban salong habutan ha unailur batru ha kalempung yele kai AFC under 17 Asian Cup qualify kaban long ha Thailand ha urisau menta usnam tikumta kumshibanta benpen kreb ha ya kite ki atli ki lempung yele kai ka All India Football Federation hapo kajungelam jong coach Ishfaq Ahmed Shen kin satep ya kini ki arp sangut ki player kin thop ya umanbha kupar malingyang pat ubanlam kupar ronja hapo aeroplane pan her shabali Indonesia pan yeshimbenta ha kajungele kai paralok persya ya karwi Indonesia. Uman bah kupar uday rangile kai jong kalabet football club. Kabarang don hakajingete bat kapaicung butia football school. Katpa ubanlam kupar uday urangile kai ka Shillong Lajong football club.